Antena Zagreb. Dame i gospođo, hashtag Bullhit Antene Zagreb, hashtag napokon će ovi izbori u Americi, hashtag ko će pobijediti, hashtag saznat ćemo uskoro, a dotad the lady is a tramp. Evo još par dana, traje u Americi rat, saznat ćemo tko će iduće 4 godine srećan sjat, muškarac republikanac ili žena demokrat, negdašnja first lady ili Trump. Želiš dobiti kartu za Ameriku od nekog na dar, trava je samo greener nego kod nas, pa to je poznata stvar. Al misliš zašto nisu dali još bar opcija par, nego negdašnja first lady ili Trump. Ajde da jednom mi druge gledamo kako pate se i kunu izbore. Ona ili on, hej, Amerikanci, tko će svijetu odsad bacati štap? Negdašnja first lady, negdašnja first lady, negdašnja first lady ili Trump. Najbolji glazbeni mix. Antena Zagreb.